Ndagusuhuje kandi nkwifurije ibihe byiza, nizere ko aho uri hose ukomeje kugubwa neza. Iyi ni TSG Online TV nk'ibisanzwe. Murabizi tuba twabateguriye amakuru agezweho ibiri kuba hirya no hino, haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, ubundi tukagufasha kubaho ufite amakuru kandi yizewe. Icyo usaba wowe gusa ni ugukora subscribe, ubundi ukinjira mu muryango wacu wa TSG Online TV, ubundi ukajya ugenda ugerwaho n'amakuru agezweho kandi akakugeraho mu gihe. Uyu munsi rero nkuzaniye inkuru idashimishije, kuko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri hari mu masaha y'ahagana isaa 4 ni mu murenge wa Gisenyi, ni mu karere ka Rubavu, habereye impanuka ikomeye cyane, impanuka y'ikamyo, ndetse iyi kamyo ikaba yakomerekeje abantu benshi. Iyi mpanuka yatewe n'ikamyo yari yikoreye mazutu yacitse feri ikagonga imodoka yo mu bwoko bwa kwasiteri ya sosiyete itwara abagenzi ya Virunga yerekezaga mu mujyi wa Kigali. Bivuze ko yarivuye mu mujyi wa Gisenyi yerekeza mu mujyi wa Kigali, aho iyi kamyo rero yaje kuba icika feri ikagonga iyi modoka yo mu bwoko bwa kwasiteri. Yabereye mu ikorosi rimanuka rigana ku bitaro bya Gisenyi, ahantu n'ubundi hakunze kubera impanuka nyinshi. Murabizi hagiye havugwa impanuka nyinshi zabereye muri iri korosi riri hafi y'ibitaro bya Gisenyi. Hari n'impanuka zagiye zibaho, imodoka zagendaga zirenga umuhanda zikagera no mu bitaro mo imbere. Ni ahantu hari korosi ribi. Ikimara kuba, inzego z'umutekano zahise zihagera zitangira gutanga ubutabazi bw'ibanze ku bayikomerekeyemo, ndetse bajyanwa kwa muganga kugira ngo bakurikiranwe. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru igihe.com cyavuze ko hari abantu bashobora kuba bahise bitaba Imana bakasiga ubuzima, nubwo imibare yabayiguyemo itaratangazwa. Gusa nitangazwa turaza n'ubundi kubibagezaho. Iyi mpanuka yafunze umuhanda wa Rubavu mu gihe kingana n'iminota 30 yose, bitewe n'ibikorwa by'ubutabazi byari biri kuhabera kugira ngo barebe uko bafasha abantu bayikomerekeyemo, ndetse abandi bajyanwe kwa muganga. Nk'uko muri kubibona rero mu mafoto, ni impanuka yari ikomeye cyane kabisa. Murabona ukuntu kwasiteri yashwanyaguritse bitewe n'iyi kamyo. Murabona n'ukuntu iyi kamyo nayo yarenze umuhanda ikagwa hakurya hasi y'umuhanda. Murabona ko yari impanuka ikomeye cyane. Iyi kwasiteri rero yari itwaye abantu batandukanye, gusa biravugwa ko hari abahise bahasiga ubuzima, nubwo imibare yabo itari yatangazwa. Abakomeretse ndetse n'abitabye Imana bajyanwe mu bitaro bya Gisenyi, mu gihe polisi y'igihugu ikomeje ibikorwa by'ubutabazi. Naho bamwe mu bagize imiryango y'abari muri iyi kwasiteri ya Virunga bahise bajyaho bakirira indembe mu bitaro bya Gisenyi kugira ngo bamenye uko bamerewe. Ngayo nguko rero iyi mpanuka yari ikomeye yabaye kuri uyu munsi ya kwasiteri, ndetse ikaba yaje kugongwa n'ikamyo yari itwaye mazutu. Ubwo turakomeza tubakurikiranire uko bimeze, ndetse tubamenyeshe n'imibare y'abahasize ubuzima. Nkwibutse ko iyi ari TSG Online TV, mukore subscribe kugira ngo mujye mugerwaho n'amakuru agezweho nk'aya. Mukomeze kugubwa neza kandi twihanganishe abantu bakomerekeye ndetse n'imiryango y'abasize ubuzima muri iyi mpanuka.